namhla siyabonga ntwana bakhona. Haleluya. Ngicela sifunze livesi nje libe linye bese siyathandaza. Just one verse. Proverbs chapter number 16. Proverbs chapter number 16. Ngicela sifunze verse number 13. Ivesi lesitayela ngicabanga lelilula. Lokusele ngiyathi khona lokucabanga kwasala nako sakubona evikini lelitako. Haleluya. Ngenxa ukuthi sifuna kubamba isikhathi. Proverbs chapter number 16 verse number 13. Taka 16 verse 13. Banfula baneliciniso bajatshulelwa ngamakhosi. Yebo, emakhosi athanza abantu labakhuluma liciniso. Ufunze kuphi? Shitomini. Oh. Yabona ke data yami iyambunjuka. 14:13. Hallelujah. 14:13. Taka 14 verse 13. Yes. Umuntu angahleka noma inhlitiyo yakhe ibhlungu. Emva kwelihleko inhlitiyo isala Solomane ilusizi. Umuntu angahleka noma inhlitiyo yakhe injani bazalwane ibhlungu. Kuthi emva kwalokuhleka le inhlitiyo isala enjani futhi manje? Sala ilusizi uma ibhlungu. Hallelujah. Umuntu angahleka. Umuntu angabuka kajabulile. Umuntu angavela akahle. La ngaphandle, lathi uhlelo ngaphandle bazalwane. But emva kwaloko kunyamalale lehlitweni kusale kunekuhlukile kunaloko la ngaphandle. Shothi umuntu uyakhona kuphila i double standard life. Noma umuntu uyakhona kupretenda as if ujabulile. Kanti ehlitweni kunjani bazalwane? Lokupretenda kwangathi ujabulile akukwenti lobuhlungu kuphele lenhlitweni. Netizathu letiningi siyakwenda lokho angizibazalwane. Uvele la ngaphandle ungilomunye umuntu. Kuba khona kuba nebuso lo ngathi kuthiwa idalwa nebuso lobune. Lo muntu public uhappy, private sad. Public all is well, private is hurting. Shothi sibantu siyakhona kutendisa. Hallelujah. Umuntu uyakhona kuveta sithombe la ngasiso sona. Ngoba Jesu uthi lele singiko la ngaphandle kufanele kuqhamuke kubazalwane lengekhathi. Ngiko nje athi into engcolisa umuntu kulele suka lengekhathi kuye. But ke ukuthi siyakhona kwenda shangathi. Siyakhona kutendisa la kutenda labajabulile kanti asikajabuli. Ngiqhubeke khona lapho bazalwane noma siqhubeke evikini lelitako. Ngicela kusho bathandekayo. Akumsithi umuntu lesunza ngakho. Akumelaphi umuntu. Akumisi indzawo kutendisa. Lento izifike ekutheni sitendise kwathina lomunye nalomunye angithi. Ngifuna ukuthinza tono lapha ngoba tono abantu uyahlupha. Kaze ngithinze imininingwane yabantu. Ngipretend as if ngahle nahlobisile. Kanti enhlitweni yami akusiko. Uthi ke eBhayibheli umuntu uyakhona kwenda lokho. Ngipretend sengibekisengaphili yo. Bese bangishaye. Kwangathi ngiyamthanza. Kanti enhlitweni yami ngumthanzi. Lokusho ngikukhuluma engithi ngiyamthanza akuguqulo lokulenhlitweni.
kanti uthitheni uNkulunkulu nakakhuluma na Samuel nakufika Sawula uthi wena ubuka lingaphandle but mina uNkulunkulu ngibuka lo kuphi manje lo kulengekhathi so uNkulunkulu udila ngeliphakathi lethu than le fake lesi display la ngaphandle kodwa uthi go deeper papa ingodi yaleli verse ngiloko ukuthi nasu ukuvedile lo kwethu ngathi kungiyo kanza usiko the really you usala akhona ngiko ke abantu bese bazama letinye indlela uqima lo kulengekhathi ladothi kabasebenzele ukhanze ukuthi lo muntu impilo yakhe ayisi happy but ngenxa yethi izathu mhlambe lethi sithe siyawubuka ngalenye ilanga upretenda kwangathi all is ngingakhuluma ngise wazitheni noma ngise lenye indzawo ngathi sine bazone siyathanza ukukholwa size sicale emanga uthi ulimele uthi mina bazona angikhulumi loku negative all is well kanti unjani manje it is not well and who are you fooling ngoba kutabuka kungathi awukholwa uthi faith uya a weak Christian nawe pretend ukuthi angikhulumi lokungiko ngifunda umfowethu waseshunami ngbe wakuphi lebathi nabathi indvodzana yakho enjani wathi all is well but indvodzana ifile futhi ke kuguquke indvodzana enjani lekhaya noma usestaladini it is well but indvodzana ifile lekhaya angisho ukuthi asingadeclare wathi sideclare ziyowusa la sesilangeni angithi aswashayela ama declaration I'm not a tail I'm the head but the fact is you are a tail basi lo moyo namshengu wa declare le verse lelo basi le nto sikhipha out of context can you understand wasinakabile mfanje before umfundisi wakhe suka la mhlase ngimi ngathi wasungidlelela wena wathi umfundisi kwente njani wathi uhlala ungitshela ukuthi nguyihead la iBhayibheli lingitshelile ngimi head you are the tail as much as he declare publicly but immediately siphuma lamnyama so face the dead son in the house then why do we pretend why is impilo le fake Jesus uthini ngani you will know the truth and the truth shall set you free but what's the truth hayi awusakholwa urude uyangizonda kanti yini lesikhuluma manje is the truth okay gama kakholwa ngithi ngikwafunza leli verse now uma ke singakhona ukuface reality sibese sizama indlela de kuqima leli sikuvale ngekhathi ngumuntu bese umkhanzi udla ama drugs utamaqima ini manje lolu kulengekhathi umuntu uyabhema umuntu soyadzakwa ngoba usinangidzakiwe ngihappy but nakuphela tshwala back to square one nakuphela ama drugs back to where udruguqukile ngilapho isile verse manje umuntu angahleka but le enhlitweni lomonakalo solukhona then bese umuntu uqala kwenta imikhiba letama kumbonya lokuthi manje ngithola ihappiness somewhere because kukhona lokungahambi kahle la but nako uthi Solomon nasakubukile waSolomon wakuzama lengikhuluma ngakho uthi ngikhanze ethi nako lide lelide hamba eCecclesiastes chapter number 1 utakutshela Solomon ukuthi ngizame iwisdom ne-knowledge ngathi sengikwendile ngabona ukuthi ngisangana kakhulu Solomon was the wisest king angithi bazalwane wendlula nawehla na chapter number 2 uthi ngazama umqebo ngaba nemqebo lomningi ngakhatha indlu ngalima amasimu ngaba nemadamu ngaba nemahashi ngenta konke uthi ekugcineni ngaba sengifuna injabulo ngakhanza lakhona kude uthi ngendlula
ngafuna imali ngaba nemali leningi naNkulunkulu wazwangibusisa wathi njoba ucele wisdom nina kunika imali leningi ngaba nendvundvuma yemali but still injabulo ngangayini njani manje le mali yayimenta lamehlweni abantu ngathi ujabulile kanti lengekhathi kuye kune challenge uthi ngazama ukuthatha abafati kusobekana 1000 abafati manje siyakhala thina la kithi kusenconywana $1,000 wabathe 1000 wabona hayi ngiphasi la so ngikutholele ngufunako sengibuya kubo still nginenkinga wangeta nga 700 with kuthiwa yini ngesiswati wetnanza mathe nakhona still injabulo yabanjani manje yaba ngekho but now umbuka ukhashane Solomon unesmile but injabulo kude uzama ukuqima ini manje lo kulengekhathi fake uthi ngezama lwayini nganatha so bona benganathi la uvodka laba nabo Smirnoff laba yebo stout laba bambe balalisa abantu keni kwemgwaqo laba umdlalo lento le beshaya into lokuthi nawe ufolile nyalo ubone abantu bahlabela bangekho but ekugcineni uthi konke ngakhanza ungathi ngiqosha umoya ngetama bukhulu nabo bangende njani manje bangangisidi uma ufunda chapter 2 verse number 11 uthi yet when I surveyed all that my hand had done and what I had toiled to achieve everything was meaningless. Hallelujah. But ngicela kusho namhla there is joy found in God. Hallelujah. Kunenjabulo etholakala kubazalwane kuNkulunkulu. Lo hlabela ukuthi yaleli vei edlula ayinako nekuthula. Ngeja ikhola lotholakala kuJesu. Ene yona uyembatha ebusweni ibe khona nale ngekhathi. Lejabulo. Ngiko ke Paul ayala base Galatia athi rejoice in the Lord ngiyaphinza futhi ngithenda njani manje rejoice empeleni injabulo ehamba nekwenetiseka nawunetiseka empilweni ungeke uzujabule WhatsApp uthi laba lababili baphakele inyama emacathanga lingani lolo dla kuqala wathatha lelikhulu bashayela lelincane base uyacomplaina lutho awusifeme ngani wami so uthi ngoba ube privilege yokuthatha kuqala wamakula lelikhulu washila mina lelingakanani manje lelincane yamonza kanetiseke injabulo seyende njani manje lapho uthi ke lona kube bonke ngawende njani uthi ke lona bengidabafebe ngidaqala ngale lelincane ngenetiseke uthi ke lona manje ukhalelana bafela utholele lengakani manje lo muntu awuthatha give me 7 minutes I'll be done kunenjabulo letholakala kubazalwane kuNkulunkulu iyenedisa ngoPaul baseJesu unika 1:16 athi rejoice always uNkulunkulu yenjabulo kunengoti lokufake injabulo lengekho nekwenta ungathi ukahle kanti awusikahle ask for help ask for Klabinyanza le. Ungatendi isigoro tawufa. Kune verse leli Proverbs 17:22. A joyful heart is good medicine, but a crushed spirit dries up the bones.
uyayibona ingoti manje la uma le nhliziyo ingakajabuli usenkingeni but now ujabulile uyaphila nawujabulile nje uba njani bazalwane uyathi uphila noma ngabe lesimo lesi because injabulo afuna icontrol idimo maybe sitakusiza next time but uthi lo mbhali uma ngabe le nhliziyo ijabulile kuba kuphila uyaphila nje umuntu ojabulile uyaphila but umuntu lo onenhliziyo lengalungi kukhona kwemphehla lokumuntu dlala emathanjeni akudlali kushaya kancane yini imphehla ngesingisi kona lokho nje a set heart dries up heart bathandekayo the bonds uyabona sinalelo kumdlako nje ubona yafihla nakukufihlakele kuyawubonakala la kumshaya phansi bese kuthi abengasho ngani ngifuna ukuthi lamntu singathandazi I-reality face nabe uthi ngalusito shout for help it's unfortunate ukuthi kubuka kungathi weak na ucela lusito ungathi awuthandazi ungathi awukhona but iqiniso kunemphehla lebudlako lengekhathi kukhona labangayikhokha noma ke labangakusita iphume utophila sithi ndiswati levesi la Zaka 22 Zaka 17 waswathi lisibeka ngale indlela uhlala ujabulile kuhlala ujabulile kungumuthi lophilisako kodwa lohlala khubekile uthatha lejubako lekufeni premature death ngekuthi wahlala nje unjani manje wena asitiyekele letimo lethinda sibe munye ngoba vele tikhona phela into lethinda sibe munye but ngithi ke dila ngato phela ungapho uqinisela hayi mina namshengo wami sengabiza nje ngathi kuzohlala ngaphansi kwegazi uhleleni phansi kwegazi usha nasemanzini abilayo ngiyakuhlala ngingedwa uyafa uwethu wena njani kanjani awucele lusito ukhona bangakusita wona emadvodza sita wangqoba kuthula umoya sine bogama sithi inkinga thini nase sibheka le siflathele lo mndeni sithi mhlaba ubiyela wabela khona umoya kaNkulunkulu mehliseni bese ubuka le ungabuka lo mndeni nawo bese uyathinzeka ungqoba umuntu ongabe utholela usito watenda sigora mathi watsabishe sawuphela nawu sayisithi indvodza ethi ngitshelwe ngilenye itakungcwaba ke lo ngayitsheli angifuni ukuyeka itakungcwaba nabe nje awufuni ukuyitshela lelenye itakwenda njani ngejayona itakungcwaba ingena stress futhi ijake after tears ngubona ngoba utshelwe ngilenye takuyekela but itakusebenza ungafa Baba ngabogogo bahlabela bathi waweyana usaphila waweyana sigqibele ngoba awufuni ini manje lusito awufuni kutshelwa khona mntwana namhlanje ungitshele mina ingane yavuthi sikhi but uyafa kwethu nje kuseke amajazi ne 5 roses sigadze ukuthi simgcoba nini ke lo ngoba la ngaphandle uyafake ungijabulile but inhliziyo enjani manje kona ke ngokuthi madoda ayahlupha ngoba esaba noma ngabe lo sitofuna ulithola hlobisile because she's a female ngeke ngiye but lo muntu na onke ma skills ukukusida because she's a female ngimale ngeke ngitshele umfati mina
abe newakho lo mfati lo ngabe yakutshela ngikangitshela mina lo mfati lalelani bobaba your best advisor and counselor kunokulokwathi na ungqono wo hamba mfana lalukhele wangalaleli yena itakubona impilo I'm telling you mina nje umkami kwathi kahle asangibona senginenkinga yalo sokunjani but lakini nganikhawula noko ngithi ha bathandekayo batela ngavela ubayikhawula nje inkungela ayikahle noma le pride it's angingamlaleli lakathi uthi hey baba yekela le ndvolo ngithi angeke but nasengathi afuna usiqinisile phela lo mfati indvodza ihlakaniphile changes his mind umuntu angahleka noma ihlito enjani baselwane but itakubulala le hlito longayitreat ufe premature iBP ushukela depression anxiety name it utakushaya phansi ngalokufake ngalokupretenda into longasiyo egameni lani bathandekayo angifuni ukubonakala ngathi ngiweak angifuni ukutshelwa ngeke ngive ngaye ngeke ngive ngemfati ngeke ngive ngendvodza ngathi abafati bayakusho ukuthi ngitshele nginendvodza la yasemtini but umuntu ongafuna ukutshela ngiyathandaza kenyana utakuhlabelele egcineni athi yawa lembewu yawa oh yawa sebenzile manje just busy ngelifosholo sikwehlisa do you want to save your life shout if you need help ma pretend ngicela standards